daka jing job Sdang ka Alnasr ya ka samoy lakai ka bathamai ka jongka ka Saudi Pro League. But wanphai biang ulinel Messi lengba ka assist. Shushu Shibit menta kamit ngin sayo ya ka way ka jing kon final hapdeng ka Arsenal persyai ka Mancity. Tehoy perlok menta habang ipai na kaliang jong ka Alnasr. Ka Alnasr kala Sdang ya ka samoy lakai ka bathamai ka jongka ka Saudi Pro League. Daka ba kalala aban khori ka nam job ka banengkong ka jongka ka Saudi Pro League. Kaba ka Alnasr hakane ka jing lakai kalala aban pelim lailanot kul ya ka Al-Fateh. But ya gite gi gol lala aban teb daw Angelo Gabriel kabaderu ka first goal ka banengkong jong o hakane ka samoy lakai. Kumjuru ujaw filik lala aban teb ya ka gol ka baar na kabanta ka Alnasr kaba itanap ha. Shu ya ka gol ka bala lala aban teb daw player o badang dep soy ka Alnasr kata Usamo Costa. Haka jimi madan ka banengkong ka jongo nakabanta ka Alnasr. Kaba manta ka Alnasr kalala aban ka may life point haka jingil ka banengkong. Shushu haswa ka ka jingil ka ujaw filik ulayo aban kori ka golden ball. Jong ka best player jong ka smile ka baladep. Da ka baw lala aban tep arpeu gol bat kat lai assist. Kaba kilala ruban job ya ka Saudi Pro League haka smile ka baladem. Baroy perlo haka naga jing lakai ka banengkong jong ka Alnasr. U Cristiano Ronaldo u klem mi madan. Hanrei uwan ban ajing kershan ya ka Alnasr. Baroy perlo habang ipai pat nakaliang jong Lionel Messi. Hadin katayo ka ba mbiang phai yo Lionel Messi. Namar bola do ilo pa. U Messi wala kataru udang la aban yil kai pha. Da ka baw lapan bu ka way ka assist. Haka jing lakai jong ka Inter Miami persya ikan Nashville. Oya ka nagajing kay ka Inter Miami kal Shalim Saulo Waikol haka Nashville. But haka nagajing kay Lionel Messi ulamis ya ka penalty. Oya tep daw perlok jong o Henry la. Siya pendu no ya ka tiga gol. Namar po perlok jong o ularong lepa haka box klem padep Lionel Messi. But la ay no daga free kick siya ka Nashville. Shu manta kamit ngin sayo aban sakhi ya ka way nagajing kay final kata ka Fakom ni Shield hapdeng ka Arsenal persya ka Mancity. Kabayi ka nagajing ka insay ka hakapuar niyo baje janmin.